I pozdrav sokolovima i dobrodošli u meni novi video. Danas ćemo malo da pikamo Rules of Survivales. Ja, boga ti, pite kad sam zadnji put ovu igricu igrao, mislim da ima, dodali su FPS, Fearless, Gilly, sam ne znam šta još. Ok, a od TPS ima neki Blitzkrieg. Ajde da pikamo malo Blitzkrieg. Da idemo kako ova igrica funkcioniše. Jao, kako je to vrijeme ludo bilo kad sam igrao ovo. I ajmo u game. What? Otkada ovo ima ovdje? Evo ga, nešto bez čega se ne ide. Sad smo to lutali. Kako izgleda ovo? Kako sporo ovo trčanje, bogati. Manzone sam. To sad moram da sredim. Da trčim nazad u zonu, okej, samo da vidim. A kako šta banam mogu da... Uzet ću ovo, pa ako nađem na drugu pušku, to će top da bude. Evo je. Ćao, vrate moj. MK je to. Kakva je ovo. Kako sam se, ja sa mojim drugom drao u ovome nema. Koliko smo ovo igrali. To su bila srećna vremena. Opet MP7, ništa. Medkit, Damaskus knife. Torbu imam. Sad, gdje ću da idem? Jel mi bolje obalom? Ako znam, možda sad bolje obalom da krenem, pa ćemo onda da... Jebim ti sunce, sam da vidim. Nije pola. Svakako ću prijeći. Samo li malo u zonu stanemo. Skače ovo. Ću ga ja vidjeti dade. Možda i hoću. Ako znam. Ima li kogo ne? Mogu ne vidim ga. Ovdje je. Šta bješ ovo? Je li ima ovdje buggy? Ili motor? Ovo je neko vozilo. 94 tačno. Kako sam sve pozaboravljao ovdje sunce. Pravo pa muško.
seri da je u vodi. Pa kako ste ovo zamislili, majko? Opa, ne! A okle, majku ti! Okle. Spectate. I ti si mi vidio ga, jes, tačno. Good job, bravo, brate. Pa sad. Neću solo. Solo, okej, ali FPS. FPS, gili. Dobro, šta sam dobio? Okej. Okej, šta? Evo moćna. Sleeveless, okej. Recent. Gdje mi je ovo? Može. Prepapa. Ne tu, no ođe. 6 days, max, ima. Windbreaker. Ajmo da igramo. Sad, kad sam ja igrao, ja sam skakao ili ođe, ili tu, ili ođe. Mjesta više nije bilo. Sad, pošto sam većim dijelom skačem tu. Alo, ima li šta? Taman. Tačno ima koji je. Ja ka balvan ovako izlijećem. Bravo. Tako se bre to radi. Tako se gine. Konju jedan. Neka si dobije. Opa, ovo mi izroko lik. To, moćno mi izroko. Sad. Ovi se puci na 105. Sad ću ja da idem tamo, samo kako mi još ovdje da se legnem na C. Okej. Drink. Ojho, brat, ovi dižu u revoluciju, ovi se ne pucaju. Okle sveti. Ovo je haker neki.
Pošto kad ovako pucaš, trebao bi se vidjeti. Okle. Kad sa hakerima igraš. Pa gdje si, majko ti jebem? Baš. 4, 1. Okle, sad ti. A 1. Evo ovako, ona samo mene zadese. Evo ga opet. Vidi. Moga bi se vidjet. Okle sa... Isuse Hriste. Evo ga. Opet ne vidim. Majku ti pijem, koliko ti je ostalo. Ljudi, ja se nadam da ste vi iskreni, šta human. Jesam dobio šta? Ne. Training manual. A ovo je glupost. Ljudi, ja se nadam da ste vi, ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ako jeste, obavezno lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. Ako želite da igramo zajedno, dodajte me, Dule Brat Lud, i napišite u komentarima da li želite da nastavim s ovom igricom. Hvala vam na gledanju i vidimo se. Ćao!